Ngabana Wamatangi anyitanire na abithangi a thirikari ya kaunti ya Kiambu na gucera kĩharo-inĩ kĩa Ruiru. Thutha wa gũthũrima wagĩrĩru wa kĩharo gĩkĩ, Wamatangi nĩeranĩire kwambĩrĩria mĩhang'o ya waki wa kwambatĩria kĩharo gĩkĩ ikĩro. Tunawatengeneza hii uwanja ikuwe top class hii. Tunarudia hii ikuwe number 1. Sawa sawa? Alafu tutengeneze hiyo matawi inawaka, tuongeze huko mpaka mwisho, tuongeze track. Kama unataka kufanya tease kwanza na warm up, kunakuwa na track ya kufanyia warm up, alafu game inaendelea. Mahali ya spectators kukaa tutatengeneza hapo, kama ni watu wanakuja kuwatch game, wanakalia pande hiyo, wengine pande ile. Sawa. Oho Wamatangi augĩte indo imwe cia waki wa kĩharo gĩkĩ irĩgũragwo kuma kũrĩ onjoria kaunti ĩyo nĩguo kũmahũra njeki thũgũrĩ-inĩ ya indo itiganĩte. Ile kitu tutafanya, tutatafuta tuone kama tutapata hii AstroTurf hapa kwa hizi maduka za huku loko kama hii masupplier wa Chinese wako nazo, na tutawaeleza wazi sisi hatuna kitu ya kuficha. Kama iko hapa tunanunua. Kama ni kitu ya kuimport, tunajua ni ya kuimport, tunawapatia time. Kama ni 45 days, kama ni 60 days ile ya kufika, lakini contractor anakuja wapi? Anakuja hapa kwa ground, alafu mnaongea na yeye. Ni ũhoro ũkenereirwo na njĩra nene nĩ aikari na makĩria ikundi iria ikoretwo igĩcemania kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩguo gũcindana mathako matiganĩte. Tunajua umeangalia situation ya uwanja, umeona kwamba sio mzuri, na tunaamini ya kwamba unakwenda kurekebisha. Na tunasema ni asanti kwa kusaidia vijana wetu kulea hizi talanta za vijana wadogo. Kama gavana ametuonea huruma na ametutembelea na ametuahidi, wacha tungoje promise ikitengenezwa ya Ruiru, sisi sote tutafurahia, na mheshimiwa tuko na yeye bumper to bumper, na vijana wapate nguruwe tatu venye amesema. Wamatangi augĩte waki wa kĩharo gĩkĩ warĩkĩrĩrio, andũ ethĩ nĩ magũkorwo makĩheo mĩeke ya kũnorera taranda ciao kĩharo-inĩ gĩkĩ.